Ndabasuje kandi ndabifuriza kugira igitondo cyiza abavuye mu kazi ndetse n'abari kukajyamo aho muherereye ahariho hose. Yes, La Difference TV rero turagarutse mu makuru yo muri iki gitondo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Burundi na hano ni wacu i Rwanda ni ngombwa naho amakuru turayabaha. Hagati aho rero uranyihangana ijwi ryanjye ntabwo rimeze neza n'iki byose bya bibazo byaje by'ibicurane n'iki byose ariko nta kibazo cyangombwa nuko ijwi rikugeraho. Hagati aho rero byifashe bite? Ni ukuvuga ngo ubu noneho ikintu kihari intambara igiye gufata urundi rwego. Gute rero? Neva yamaze kuba akorana n'abacancuro, biri kuvuga ko yagiye gushaka abacancuro, noneho kandi nanone akaba yamaze kuba akorana n'abanyaribani. Abanyaribani nibo noneho batangiye kuzana intwaro ahangaha mu gihugu cy'u Burundi. Gute rero ibingibi birahurira he? Izi ntwaro nizijye guhangana na M23 ndetse yewe ngo nizahangana n'u Rwanda simbizi, ariko reka tuzabitega amaso turebe iby'uyu mugabo. Nanone kandi ndakubwira yuko uyu mugabo byanga bikunda uko mwabonye wa mu minisitiri w'itumanaho hariya mu Burundi yapfuye, byanga bikunda noneho minisitiri w'intebe uyu mudamu niwe ushobora kuba agiye gukurikira. Mu buhe buryo rero? Ndaza nabyo mbikubwire neza cyane. Hagati aho ubu tuvugana umuriro watse muri Rubero, urugamba rwabaye urugamba guhera mu masaha ya saa 9 z'ijoro. Umuriro wabaye umuriro. M23 yavuze ati abavuna muheto bakomeza kuza badutera, natwe reka tubereke yuko kwicara turi ahantu hamwe ibingibi bitari ibyanya, ko natwe dushoboye kuba twakataka tukabasanga mu birindiro byabo. Ni gute rero? Nabyo ndaza mbikubwira neza cyane. Hagati nabwo nanone ndakubwira ko buriya M23 ibintu iri kurwanira isa nayo iri kugenda ibifata gutya. Gute nanone? Ni muri Uvira abasirikari bahari FRDC, FDNB n'abawazarendo bose bikoranyirije hamwe mu birindiro byabo muri defense zabo, barangije bandika ibaruwa bayohereza i Kinshasa. Iyi baruwa yari bwoko ki? Ariko uko imeze iyi baruwa kose yabwiraga Kisekedi imubwira ngo wikinisha ibi bintu kuko M23 yo ntago irimo ibikinisha. Ejo uzumva ngo iyi Uvira n'ubundi barayigutwaye. Ndaje mbikurambure neza uburyo ki banditse iyi baruwa. Nanone ndakubwira ko aba FDNB basabwe koga muri Lake Tanganyika kubw'izihe mpamvu nayo ndaza nyikubwira. Nanone hagati aho rero ndakubwira yuko hano muri Nyangezi hari ikigo gihari cyashinzwe na M23. Iki kigo abawazarendo aba FRDC bahatatse n'abacancuro bose, ariko biba nkaho ari ukujya gufata iyi nyundo dukurisha imisumari ukajya kuyimenesha urutare urutare mo namwe murarwumva. Aka kanyundo bakurisha imisumari cyangwa bakayiteresha ukavuga ngo ugiye kumena urutare. Niko rero byabagendekeye. Gute rero? Urabisobanukirwa neza cyane muri iki gitondo. Hagati aho nanone ndakubwira yuko ahangaha kwihimura muri Rubero ibintu byagize gute, byafashe indi ntera. M23 n'ugatereka tubihimureho, nta mikino tugomba kuzana na mitoya na mikeya cyane. So nganguko rero, ariko nanone Kisekedi yamaze gutangaza ku munsi w'ejo avuga ko azava ku butegetsi ari uko ngo iyi ntambara yatangiye, ngo agomba kugira gute azava ku butegetsi ari uko ngo iyi ntambara amaze kuyivaho. Reka rero dutangire amakuru yacu rero nyabarambure neza cyane. Kakanu karayike mwakibutse cyangwa nimba wari wakibagiwe wagakoraho rwose ibintu bikagenda neza cyane. Amakuru rero aragira ngo iki rero? Reka tubanze duhere hano muri Uvira, uburyo ki Uvira bagize ubwoba. Noneho nitumara kuva Uvira duhite twerekeza hano muri za Rubero aho imirwano ikaze cyane. Ahangaha ni muri Uvira aba FRDC n'abawazarendo bikusanyije hamwe bandika ibaruwa, bayandikira ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse bayandikira n'umukuru w'igisirikare cya FRDC bababwira ngo
ibi murimo murabikinisha twababwiye kuva kera ngo muduhe intwaro zikaze zigezweho, none ubu ngubu noneho bigeze iwabo wa Ndabaga. M23 nubwo mubona iri muri ibi bya diplomasi, twebwe turi kuri tere, turi kurwana, tuzi uko ibintu bimeze, turi kureba uko urugamba rumeze, ndetse tukongera tukareba n'amakuru ari guturuka mu banda kava bacu. Amakuru aratwereka yuko iyi Uvira byanga bikunda M23 yongeye kuyisubiza muri target yayo. Rero Kisekedi, rero umukuru w'ingabo, ari umukuru w'ingabo w'igisirikare cya bamwita Martin Fayulu gutyo, ushobore kuba ari uwo nguwo. Ti rero rwose ibi bintu mwibikinisha, nimba mutaduhaye intwaro zigezweho zo kurinda iyi Uvira, katubayeho. Uvira barayijyanye karabaye, ivumbi riratumutse, kuko ibikorwa M23 iri kwerekana ahangaha ni ibikorwa bigaragaza yuko iyi Uvira yongeye kujya mu mboni za M23. Hagati aho rero muri Rubero ubu tuvugana isasu ni isasu, iki gitondo riracyari isasu. M23 noneho niyo yatangije imirwano, ntabwo ari ukuvuga ngo nibo ngo batatswe. Ibi babikoze kubw'izihe mpamvu rero? Babikoze kubw'impamvu z'uko ku munsi w'ejo nimugoroba hari habayeho uko babataka, ariko biza kurangira kwataka kwabo gupfashe ubusa. M23 iravuga ati aba bantu cyangwa se iki gisirikare kiri kugomeza kuza kutwenderanyaho gutya, reka natwe tugende tujye kukihimuraho. Ubu tuvugana rero ibirindiro bya FARDC amakuru ari kungiraho nuko barimo barabigira umusaka, barimo barabisambura. Ubwo abari kwicwa bo ntumbaza uko bangana, abari kugira gute bo reka sinakubwira, za mayiti zo ni nyinshi cyane. Ubu tuvugana urugamba ntirurarangira ahangaha muri Rubero. Iyi ne mu 23 yakamejeje ngo bagiye mu biganiro da. Uzi ibiganiro Kisekedi ariko nge narabibibwiri, nambwe ati Kisekedi yamaze kuvuga uko ahagaze, ukuri kwe agushyira ahagaragara. Ntabwo Kisekedi yitaye ngo mujye kuganira ngo bikemuke, no. Kisekedi yaravuze ati ni ukurasana, natsindwa ngatsindwa, natsinda ngatsinda. Naho ibyo by'ibiganiro ni ibikise, niko bimeze. M23 numvishije ngo hari ibindi bice yemeye kurekura, ariko sindamenya ibyo ari byo. Ngo yabyemereye ba Monisco, uriya Oswani waje, uyu wasimbuye Bintou Keita, babyemeye ngo ko ari ibindi bice bafashe ngo bagiye kurekura. Ubusi M23 imikino ibiri gukinayo ntibwoko barafata ibice bakabirekura. Imbaraga bahatakarije ntibazizi. Kisekedi ntago babona yuko ari kubiyereka, nabo bakomeje bakamwereka. Urugamba rwo kubutaka bararutsinze n'iby'ijana%, bararutsinda pe, baranarushoboye, kuko iyo bashatse agace bavuze ngo bagiye kugafata baragafata, nta byo gukina. Ariko rero ibi bintu ari kuzanamo ngo bya diplomasi biri kubasubiza inyuma pe. Kandi noneho n'ikintu cy'amadrone nacyo bari bamaze kugishobora, bari guhangana nacyo ku rwego ruri hejuru. Nubwo bigikomeye bikigoranye, ariko byibura hari intambwe bagezeho. Hagati aho rero nuko byifasha muri Rubero. Amakuru turakomeza tuyakurikirane, ndaza kuza mbagezaho izindi update kuri uru rugamba. Hagati aho reka nkubwire yuko muri Nyangezi ndetse na Karehe, hariya muri Karehe hari ahantu hari ibigo navuga ngo bimeze nk'umutamenwa bidashobora gukorwaho. Ibi bigo nimba mwarakurikiranye amakuru nigeze mbibabwiraho, ni ibigo FARDC yatatse ivuga ngo ibi bigo bashinze hano ngo ntago ari M23 yashobora gushinga ikigo nka kiriya, ngo ntibibaho, ngo uyu ni papa wabo wakibashingiye. Papa wabo bavuga namwe ubwo mwamwumvishije ngo ntago ngo bishoboka. Ariko aka kantu kahise gatuma menya yuko shareka nkubwire, mumbabare mvuze ijambo ryo gusuzugura ngo sha nyine kaba kajemo gutyo tu. Reka mbabwire mu by'ukuri
ahangaha FRDC ikimara gutangaza ngo ni papa wabo wabashingiye kiriya kigo, ngo nta M23 yabishobora ngo bite n'uburyo iki kigo gikomeye. Nahise mvuga ati rwose kabisa buriya mujya mubona imbwa zimuka zizirikiye hirya mu gipangu zidashobora gusohoka, ariko umutontomo wazo ukumvikanira iyo kure, ariko itasohoka yanasohoka yagera hanze igahita ibundama. Nahise mvuga ati koko burya bazajya bavugira iyo bakomeze bavugira iyo bavuge, ariko hari aho bazajya bagera ewana batuze bace bugufi bavuge ngo hariya ni ahantu hadakinishwa, hariya ni ahantu hatagomba guterwa kuri iki gitondo. Muri iki gitondo rero ubu tuvugana nuko iki kigo n'ubundi bongeye kujya kucyataka, batatse noneho icyahangaha muri Nyangezi, batatse muri Nyangezi. Reka nk'uko nakubwiye bimera nkaho bafashe akanyundo bakajya badondaho gutya bashima, ariko wapi basanga n'umutamenwa. aha hantu Imana ishobora byose hari umutekano ukaze, harakomeye, hararinzwe ku rwego ruri hejuru. Abangaba batatse batararenga n'umutaro, bageze muri metero 500 amasasu yatangiye kubarya umufiririzo. Nimba muzi muri iriya nzu bita White House yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika irarinzwe ku rwego ruri hejuru. Nk'umuntu kugira ngo ubyumve neza, hari amabunda yestaye kuri iyo nzu iriya ya White House. Iyo nk'indege ije itategujwe cyangwa itari muri systeme ikaza bimeze gute, izo mbunda zita zisohoka zirekura amasasu ku buryo mu isegonda ishobora kurekura nk'amasasu 1000 isegonda imwe, kandi yandi atyaye 1000 ngo mu isegonda ukabona indege ishwanya gutya, ngo niyo yaba ari indege 1000. Uzarebe nabiboneye muri filime bita ngo ni White House Down, ngo White House Attack Down, ibintu nk'ibyo. Ni filime nk'iyo y'uburyo ki ngo White House yatatswe nyine uburyo byari bimeze, ubwirinzi buriho hariya ni nk'uburi hariya ndakurahi. Aba rero bakimara kuhagera muri metero 500 zonyine gusa amasasu yabaciyemo umufiririzo arabarya ku rwego ruri hejuru, hafi ku buryo nta n'ushobora kuba yasubiyeyo. Ngaho nguko rero, hagati aho rero andi makuru atugeraho aravuga ngo iki rero, andi makuru atugeraho aravuga ko Minisitiri w'Intebe ashobora kugira gute kuza kwicwaho mu Burundi, kuko uyu mu minisitiri uyu madamu bita Marie Chantal Nigire, uyu ngo ashobora kuza nawe kuba yanyuruzwa nk'uko wa mu minisitiri w'itumanaho nawe bamurigishije. Gute rero baramushinja ibintu bikomeye, yahamagajwe ngo ajye gusobanura ngo uburyo ki ngo atanga amakuru akayaha aduye ngaha M23, ariko nimba ari ibyo M23 yabirenze kabisa, yabirenze mwabantu. Nimba M23 yabigeze kuri urwo rwego rwo kujya kugira gute kujya kwataka, yabirenze ku rwego ruri hejuru mwabantu, nako kujya gufata amakuru hano igakoresha noneho igaca muri minisitiri. Byaba bikaze, minisitiri w'ingabo noneho akaba ari we witangira amakuru. Bari no kumushinja ko ashobora kuba ari we watanze n'amakuru ya hariya igihe haturikaga. Uyu mu minisitiri ko bari kumushinja ibintu bikaze, neva ko nta mikino agira. Uyu mugabo ni umunyabwenge, yageze hariya ati ngewe rwose ntago bishoboka, iyi ngoma narayivunikiye, uzana ibintu by'imikino bakunyuruza bakujyana. Ngaho ngukorera. Nanone tukiri mu gihugu cy'u Burundi, neva ikintu gihari yatangiye gukorana n'abaribani. Abanyaribani nibo bari kuzana intwaro, ariko bari kuzana intwaro noneho bakazizana mu ibanga rikomeye cyane. Abatalibani bararenze mwabantu, bakazana intwaro bazizanye mu madege bwihishwa, ndetse na ya ndege iherutse kuza. Amakuru namenye nuko
ngo iyi ndege n'ubundi abanyaribani aribo bari bayizanye, ya ndege yaje ikajya muri Somalia ikongera igahitiza, ni abanyaribani bari bazanyemo ziriya ntwaro. Ariko ngo impamvu y'ibi ngibi biri gukorwa ngo ni ukugira ngo bigaragare yuko atari igihugu cy'Ubufaransa, atari n'igihugu cy'Ububirigi kiri gutera inkunga igihugu cy'u Burundi. Bakaba banyurira muri Libani akaba ariyo ifata icyo kiraka cyo kuzana izo ntwaro bakazizana mu gihugu cy'u Burundi, ariko ngo ntibyitirirwe bariya bose kugira ngo isura mbi itabajyaho, kuko n'ubundi nabo bazi biri kubera hano muri Kongo. Aba FDNB bari kwica abantu umusubirizo kandi bakicisha abantu ibyo bikoresho babahaye. Hagati aho aba ngaba bari kubikora mu buryo bwo kugira ngo bataza kuvuga yuko ari bo cyangwa se bitaza kubageraho isura mbi, ariko n'ubundi bakomeze bakora ibikorwa byabo bafatikanyije na Neva. Ngayo nguko rero aba basirikare ba FDNB bababwiye ngo mwoge mwokabyara, bababwiye ngo boge kubera iki rero? Uru ni urugamba bari kwitegura, amakuru ari kungeraho ni urugamba bari kwitegura rw'uko bashobora kuza kurwanira mu bice birimo imigezi bona M23. Rero hano platoon bateguye platoon, nimba ari platoon nimba ari batayo, bateguye batayo ishobora kuza kuba yashobora kurwanira mu mazi bishoboka. Niyo mpamvu rero bababwiye ngo mwebwe muze mutwereke icyo mushoboye mu mazi. Babajyana kuri Lake Tanganyika, tayari binjira amazi n'imbunda zabo bajyamo bariyerekana. Ababishoboye bababwira ko babishoboye, abatabishoboye urabwira ati rero nicyo gihe kugira ngo namwe mufate indi myitozo ikarishye cyane. Ubu rero ni ukuvuga ngo igihari, uru rugamba bagiye kwitegura n'akasamutwe. Urugamba babanje kwitoza gutya ngo bajye mu mazi, mw'abantu birakaze, ntago byoroshye. Intambara igiye gufata indi ntera cyane. Ngayo nguko rero. Hagati aho rero nanone amakuru aragira ngo iki rero, Tshisekedi aragira ati njyewe nzava ku butegetsi ari uko intambara nasoje nyigize gute, intambara natangiye nyisoje irangiye, menye nimba nsinze cyangwa nsinzwe. Ibi M23 yakabaye ibyumva. Ibyo kuvuga ngo bari kurekura ibice bafashe nibabe babishyize ku ruhande rwose kabisa, babishyize ku ruhande, ahubwo babikaze, bakaza umutekano, bongera izindi ngufu, bareba iyo bakora iyo bwabaga, n'ubundi babigiyemo babizi ko bagomba kubikora, nta kundi. Bagiye bazi ko bagomba gufata ibice bagatsinda cyangwa se bagatsindwa, ariko intsinzi biragaragara ko iri ku ruhande rwabo. Nibakaze, n'ubundi nimba ari ugutuka baratutswe, nimba ari gusebywa barasebejwe, ariko aho bigeze batangiye guhabwa agaciro. Nimba aba bayobozi bose bangana gutya baza barabitaga umutwe w'inyeshyamba, bakaza bakarara mu mahoteli bacungiye umutekano wa M23, bagasubirayo bameze neza, nta mpamvu yo kugira ngo barekure ibindi bice, ahubwo nibongere bakaze barwana, kuko na Tshisekedi ubwabo arabiyereka cyane bikomeye. Ngayo nguko rero amakuru andi rero aragira ngo iki rero, amakuru aragira yandi, turebe ko nta makuru naba nsimbutse. Amakuru yandi ni mu Minembwe. Amakuru yo mu Minembwe, mw'abantu mwe twirwane ifite akazi gakomeye cyane. Ejo bundi drone zaraharashe, nejo ziraharasa. Uyu munsi wa none ikintu gihari none hano muri kano gace ni Rugezi, Karingi ndetse na Mekenke. Utu duce twose turi kuberamo imirwano. Twirwaneho iri kurwana ku rwego ruri hejuru. Aba FDNB bakajije, FRDC na FDNB niyo bari kwataka hano bikomeye cyane, ariko by'umwihariko noneho muri Karingi
mu mikenke cyangwa se nimba ari gakenke nimba ari mikenke, hano mu mikenke ho noneho ndakubwiza ukuri mw'abana, amasasu ahari reka mbabwize ukuri, ibyo mba ndi kumva hano kuri telefone baba banyoherereje by'amajwi n'amavideo y'ukuntu bari kurasana, ndakubwiza ukuri ntukazigera ubyumvisha n'amatwi yawe mw'abantu. Ubu iki gitondo urusasu nabwo rwahanye inkoyoyo, urusasu ni urusasu, hano twirwaneho iri gusharinga, abandi nabo bari gusharinga, ariko n'ubundi twirwaneho ntibatsimbura, baracyari handi, ntabwo barabaka uduce twabo. So nganguko rero, reka rero mbifurize kugira umunsi mwiza, mbifurize kubana n'Imana mu kazi kanyu murimo, aho muherereye aho ariho hose, Imana ikomeze kubagirira neza. Naho mu yandi makuru ndi kugenda mbakusanyiriza hano kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, njye wabagezagaho amakuru na Rifisi. Ciao ciao.